Wah, no kecil. Tas tapi enak. Hai geng, selamat datang kembali di channel Mama. Ini Mama itu mau rujakan dan Inang si Matua kayaknya belum pernah ikutan kami ngerujak ya. Jadi belum tahu bagaimana sih rasanya salad buah ala Indonesia. Dan kebetulan ini pohon apelnya Inang itu buahnya sudah bisa dipanen. Kemarin kami udah nyobain dan asli enak banget gengs. Ini tuh panen pertama loh semenjak kita punya pohon apel ini. Ayo ikut Mama ya. Ayo ikut Mama ke pohon apel. Panasnya ampun-ampun dan ini kita udah pasang payung ini portable payung matahari ya. Aku sama abang emang mutusin beli payung ini karena praktis banget, bisa kita bawa kemana-mana. Karena kakinya ini nih, kakinya itu bisa dicopot-copot. Jadi tinggal kita tanam di tanah aja dan dia stabil banget, stabil sekali. Dan sekarang mari back to topic soal apel. Kalian udah tahu kan di vlog yang Mama panen sayur, Mama sempat ngefilming pohon ini kalau nggak salah ya. Tuh, jadi ini apelnya sudah merah-merah ternyata. Biasanya kita itu panen apel di musim gugur ya. Hai, kecik. Mau ikutan ya? Mau ikutan filming? Tapi entah kenapa jenis apel yang kita tanam ini ternyata sudah bisa kita panen di musim panas. Memang ada sih beberapa jenis apel yang summer itu udah bisa dipetik gitu loh. Jadi ada satu jenis apelnya itu hijau tapi nggak hijau banget, agak keputih-putihan gitu, dan itu biasanya dipetiknya musim panas sama seperti ini ya. Nggak tahu deh cara ngebedainnya atau nama jenis apel itu Mama juga kurang tahu. Kayak gini tuh kan, tuh. Jadi kemarin kita udah metikin yang di bawah-bawah karena banyak yang bergantungan. Ya, Kocik mau ngapain? Apa? Oh, mau kerja dia katanya. Nah, jadi kemarin tuh banyak yang bergantungan di bawah-bawah ini dan sudah dipetikin sama si Kocik, sama Kidos. Tuh yang di atas masih banyak. Kalian lihat ya. Tuh. Dan kita mau rujakan hari ini. Jadi Mama sudah bawa sebagian bahan-bahan untuk ngerujak. Warnanya gengs. Aduh gengs, warnanya kalian lihat nih. Gemas-gemas semua apelnya ini gede nih. Wow, ya udah. Kejeduk. Ya udah deh. Jadi Mama mau potong nanas dulu, kebetulan Inang ada beli nanas. Jadinya Mama mau ngupas nanas dulu ya. Kocik mainan ya? Main sendiri? Iya, Mama mau kupas nanas. Sama dia kayak Mama, demennya di tempat yang adem-adem. Jadi kemarin Mama udah ngeliat nanas ini gitu loh, makanya muncullah ide gimana kalau kita hari ini tuh rujakan pakai apel yang kita panen di kebun sendiri ya, yang kita tanam sendiri. Mama ngeliat ini nanas karena kebiasaannya Inang kalau beli nanas itu nggak pernah on time dikonsumsi, pasti selalu udah begini-begini nih warnanya. Pokoknya buah apa ya yang biasa diginin Inang ya, bukannya sengaja sih, memang suka lupa gitu loh, demennya beli doang, ujung-ujungnya dalamnya udah jelek gitu kan. Setelah seminggu kemudian dia beli, barulah dia ingat kalau dia ada beli nanas, ada beli melon yang gitu-gitu, apa semangka. Jadi nanas sama semangka sering banget bernasib buruk di tangannya Inang. Jadi ini Mama kupas dan ini Mama kasih lihat kalian tuh apel yang Mama maksud tadi, apel hijau. Jadi memang warnanya dia tuh hijau keputih-putihan gini ya. Ini dari temennya Inang. Ini tuh dari jauh aja gengs, wanginya menyengat sekali loh. Ini apel, apalagi kalau kalian gosok-gosok gini, wangi banget. Jadi ini udah ready ya. Apa namanya, karpet pikniknya kita dengan bantal-bantal nanas itu. Ini nanasnya udah mau potong-potong. Terus ini masih ada mangga muda. Nunggu si abang nih, soalnya dia lumayan petik ya gengs. Yang di atas besar gengs, jadi kita ambil yang di atas tuh. Satu, dua, mana lagi? Sayang, ambil. Ambil. Dua lagi deh, dua. Wah.
Yam yam yam. Ih, ist nicht mehr gut. Haha, dimakanin semut. Coba Wah. jangan dibuang lah. Masa mau dibuang? Nanti kita potong lagi. Nein. Itu besar tuh. Tuh, itu besar. Ja, siehst du, das kommt. Bisa nggak? Yes. Dikit lagi. Ya, oke. Kann er nicht abbrechen. Ya cucinya 3 aja deh. 3 dulu yang dicuci. Oh, abang bisa itu deh, ngulek. Ribut banget mereka renang. Oh iya, kita juga kemarin habis metik ini bromberen. Apa sih sayang bromberen? Bahasa Inggrisnya bromberen. Kita nemu di hutan. Apa itu namanya? Pencok. 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 Rujak. Ini loh, ini dulu diulek. Bule atau Batak? Batak. Orang Batak. Orang hutan. Aduh, kelakuan. Coba. Ya. Pasti. Yummy. Ini yang buat kidos, taruh sini. Rujakan di bawah pohon apel. Petisnya merbak. Ini yang punya kita hitam dark gitu ya. Petis kan. Wow, yang punya kita dark banget ini, gengs. Karena pakai apa namanya? Pakai petis kan. Ini yang punya kidos. Bumbu kacang banget. Lagi ya, kupas lagi ya mangganya satu. Lala, tuh. Jagoan. Nggak putus sama. Apel. Mantep, Bo. Kom Oma, probieren is lekker. Indonesisch opsalat. Actually, jag har sett det på Facebook satt och det står där inte. Wah, niks. Wir sind auf YouTube. Si Inang foto-foto. Kita jadi modelnya Inang nih. Oh my god. Mama, da ist jetzt ein Schafgesoße. Ini pedas, Das ini ist enggak. nicht, das sollst du nachschauen. Was nicht da zermahlen, aber mit Wasser. Det är från Oma också. Ja. Åh, schön. Tadi foto Oma. 1, 2, 3. Hai, ikutan rujakan. Mana sih Zoe? Zoe duduk nggak kelihatan, Nang Zoe. Coba lihat. Nang. Hier sitzen. Rujak. Das ist schon so. Kita cobain apel dari pohon. Die sind gut. Das sind Mango. Mango sind. Coba ya Mama kasih lihat kalian ya. Wow. Pedas ya? Nicht schlecht. Scharf, gell? Wah. Tapi enak. Dikit-dikit aja Bang bumbunya. Apelnya cucok. Kita coba pakai bromberen. Kecut. Mama, mit Nüsse habe ich auch hier und es schmeckt viel besser. Ya. Oh ja, gute Idee. Ocik. Ich habe schon. Hast zu wenig gemacht für euch, ha? Lagi kah? Sausnya. Und sie ist schon Gimana? leer. Mama bawa ulekan cuma 1. Erdnüsse mit Erdnüsse.
Mangga mudanya udah nggak kecut. Masih sih kecut sih, cuma kalau kemarin tuh kan dia masih putih ya, ini sekarang dia udah Enak banget. enak banget. Sudah menguning. Cocok nih pakai apelnya kita. Jadi Inang sama Kocik kapan datang? Wenn wir dann wieder so Pool. Ja, kommt zu dem Punkt. Kocik, Witzig, stimmt. endorse gengs. Komm mal. Was? Banyak banget dicolek. Pedas. Pedas, Ja. tapi enak. Pedas tapi enak bilang. Abang kepedasan, gengs. Kalian nanti mau berenang lagi? Iya, berenang lagi. Enak ya? Ini siapa yang gigit nih apel? Ja, Lul. Kocik. Ja. Vespa. Hallo, Wespe. Hallo, Wespe. Hus. Du kan hier noch an. Ini pentungan cobeknya nih. Dann noch wirklich wieder Pool. Ini Nang kalau nggak datang ku habisin loh ini semua nanti kumbak. Ich sag schon mal, sagen wir erst mal. Bei mir, ja. Bei mir nein. Ich gehe kayak und du willst noch nicht mal arbeiten. Du ja noch nicht. Sakit kuping. Schau einfach weg runter. Da war vorhin ein Stück Pusterblume in den Ja, Himmel so ja, hab ich gesehen. runtergefallen. Nggak bilang gesehen. Dah, da hinten. Cobain, pedas. Dia langsung lihat mama. Ini trio Sonnenbrille trio. Sonnenbrille. Ini trio sunglasses. Ya. Das heißt 3 Sonnenbrille das anhaben. Aha. Inang, sini Nang. Enak ini golek-golek sini ya, baring-baring. Coba minta kacangnya. Ya 1, 2, ya langsung kek gitu loh. Ich mache es. Yes. Kasih. Ja, ich wollte. Hah? Gip. Tuh datang Inang. Ya. Da ist noch übrig. Oh. Ya Oma. Lecker. Junge Mango. Die sind aber sehr scharf. Pedas. Saf. Sedikit. Pedas. Nicht schlecht. In der ersten Na, da kann man schon erstmal das einkaufen. immer. Das schadet nicht. Glück, gell? Oma, das ist Kamera. Kamera. Papa, da ist ein Das Platz. ist nicht scharf. Da ist ein Platz. Mama. Hier. Lecker. Enak. Ja, Papa, Das ist gut, gell? 4 Brille, weil Oma hat auch eine Brille. Stimmt. Enak. Auch wenn der Ist nicht keine so scharf. Sonnenbrille hat, Oma trotzdem. Buat Oma nggak pedas, gengs. Luar biasa. Das Süße und das ist das Beste. Himbeeren. Ja, Ananas mit dem, gell? Mama, schau, eingeschmiert. Die Pombeeren. Papa, Mhm. schau, Nee, dein. nee. Ameise. Iya. Eine. Es schmeckt lecker. Egal. Wie sagst du immer? Samuk? Semut. Semut. Vermut. Oma demen. Ich bin schon so voll. Das ist das Beste. Oh, the best. The best. Schau, lecker so viel. Nggak sakit kepala ini Nang ini makan cabai. Ameise.
Wirklich lekker. Takbean ya. Padahal buat pun udah pedas sekali ya. Tahan kali sih Inang. Itu masuk ke rumah itu kurasa minum air 1 liter. Thank you for watching, gengs. Bye bye. Semoga vlog kita kali ini menghibur kalian semua. Kamu nyobain yang pedas ya? Aduh kakak. Pedas. Enak. Enak banget. Enak Udah banget. saya. Bye bye. Bye. Sarungan ya. Sini sama mah. Oke. Ular nada panjangnya. Bukan itu apa?